Ти куди? Ти куди зник? Тут что? Что? Что відбувається? Офицер убит. Слезоточивый газ, осторожно! У этих ребят вампиры. What the fuck? Пытается взять наши цели. Это что? GTA 1? Внимание, цель захвачена. Прием. Я техник, сейчас принимаюсь за работу. Добро полетел. What the fuck это было? А? Это шо? Ухо-хо. Добро я полетел. Окей. Офигеть. Цікаво, я полетел. Ти розумієш? Прямо с тебя никакого толку. Ось тут можна. Тут нельзя. What the fuck, що відбулося? What the fuck? Що за холера була? Этот готов. Let's play. Let's play. Фух. Гэта было близко.
What the fuck? Этот бой тяжело дается нашим бойцам. Замечен подозреваемый за рулем автомобиля. Подозреваемый устранен. Чому я стоял на месте? Чакай, не перамотвай. У мяне важная інфармацыя, ад якой залежыць лёс гэтай рубрысы. Калі на гэтым відэа будзе больш за 200 праглядаў, то я працягваю рабіць такія відэа. Таму, калі хочаце, каб гэтая рубрыка існавала, націскайце падабайку, пакідайце каментары больш за 13 слоў і абагульвайце гэтае відэа. What the fuck? What you gonna do? I'll see you with it. Pop that. Go. Now let me see you go. I'll see you with it. Pop that. Now let me see you go. I'll see you with it. Pop that. Go. Now let me see you go. I'll see you with it. Pop that. Now let me see you go. 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 Я випадково вистрелив. Пробачьте, что оттягиваю вас. Можно спытать у вас нежно. Большая часть сектора Ці вірите ви у Бога? О, яшчэ адзін. союзники захватывают цель Дельта-1.
Все цели захвачены. Сектор наш. Здоров. Почекай. К востоку от вас вражеский вертолет. Окей. Як гэта адбылося? Як гэта адбылося? Увогуле.